County Matanarivo osebedo gi midhiero mar Oula e kinde ma koth mapek osebika chwe pachoka. Ka oganda maromo alufe gi alufe koro Oula makamano dar e miechegi ka mwandu gi koda kuondegi mag dak bende osekethore. Oganda go koro medo kwano lal mag kodhno ma bende osekelonegi e mieregi ka nyaka sani ok ginyal dak e ngimagi mapile. Jopur ma kaunti no kwano lal bang' Oula no ywero cham ma bende ne gichiegni kayo kaka oduma, rabolo kod cham mamoko. Mwandu gi mathoth Oula oseywero kaluwore ne gin kod nyalo mar ting'o mana mwandu manok e kinde mane gidar e gwengego. Moko kuom jodak makono koro singo ni ok gibi dok e gwengego nikech midhiero mikelo gi Oula e kinde ma koth mapek chwe pachoka. Jochiw kony kod riwruok mar Red Cross osechako chwalo kony ne ogandago. Mafuriko ilikuwa nyingi, tumekuja huko shambani, maji yamekuwa mengi sana, ndo tumeendea vyombo kuna mizigo kiasi na mdao. Sasa jana tulitoa lakini hatukumaliza, ndo leo asubuhi ndo tukaendea hizo zingine zenye zilibaki, ndo tukapatikana nayo majanga ya kuanguka na boti kwa maji. Tumengangana, tumetoa hizo mizigo mingine, hiyo pai ndo ilienda na ndizi kiasi ndo ilienda. Hiyo ingine tuliokoa kwa kuogelea. Kwa saa hii jana tumetoa jamii family mbili na saa hii hakuna mau hapa na jamaa wako na mambuzi huko hatujatoa wote na communication ya mau hakuna, hatujua mtu wasaidia namna gani. Tungepata angalau msaada hata kama ni boti kidogo tu tukaokoa ile jamaa huko kwa maji. Kwanza familia yangu na familia nyingine pia. Ya babake anaitwa Mwananu mkubwa. Na familia yangu pia wako huko kwa maji. Nimeshindwa kupata mwao. Na ikiwa hali itaendelea namna hii, uko uwezekano kwamba itahitajika nao mbali na boti tutumie chopa, kwa sababu sehemu nyingine inakuwa ni vigumu sana kufika. Leo tumeweza kutoka sehemu ile tuliotoka, tumetumia lisaa zima kufika hapa na kurudi tutumia saa zima. So kuna vijiji vingine ambavyo mpaka sasa hivi hatujafika sehemu hizo. Kwa hiyo hizi ni tahadhari ambazo tunazitoa kwa jamii ambazo ziko katika sehemu hizi waweze kutoka haraka iwezekanavyo. Na sisi kama shirika la Msalaba Mwekundu na mfadhili mwingine yoyote ambaye yuko tayari kuwasaidia jamii hawa, huu ndio wakati wao. Kopogre gi mane ni serikali yangu